السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي النعم ويكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل حين أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك. Beliau Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari menyampaikan pembukaan daripada tausiahnya beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang begitu mulia beserta disertai dengan doa-doa yang begitu mulia. Wa nusalli wa nusallim ala ar-rahmatil muhdah wan ni'matil musdah was sirajil munir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita salawat dan salam kepada sang pemberi hidayah, sang penerang daripada jalan-jalan kita yang gelap, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waffaqakumullah subhanahu wa ta'ala lihudhur hadhihi as-salah al-mubarakah, salatu subh fi jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita dapat menghadirkan salat subuh berjamaah pada pagi yang mulia ini. Wa hiya ni'mah min Allah an takunu min ahli salatu subh fi jamaah. Maka ini merupakan nikmat daripada Allah ketika Allah mengizinkan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa salat subuh berjamaah. Ma hadartum hadhihi salat fi jamaah la biquwwatikum wala biiradatikum wala bifikrikum wala bidhakaikum, walakin bitaufiqillah wa mahabbatillah wa ridwanillah alaikum. Dan hadirnya kita dalam masjid yang mulia ini untuk melakukan salat subuh bukan karena kekuatan kita, bukan karena keinginan kita, bukan karena kemampuan kita, akan tetapi semuanya berkat taufik dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ghairukum al'an fil buyut hum aqwa minkum jasadan wa aghna minkum dunya wa afdal minkum sihhatan, lakin khadalahum Allah fil buyut la yusallun salat subh ila hadha al-waqt. Berapa banyak orang-orang yang ada di rumah-rumah sekarang yang di mana badannya lebih kuat daripada kita yang hadir pada subuh ini, yang kesehatannya lebih sehat daripada kita yang hadir pada subuh yang mulia ini, akan tetapi mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat subuh berjamaah pada pagi yang mulia ini. Wa ma waffaqakumullah an tahdhuru salat subh fi jamaah illa annahu yurid lakum al-khair jalla jalaluhu. Dan tatkala Allah taala memberikan taufik sehingga antum hadir untuk salat subuh berjamaah pada pagi yang mulia ini pertanda bahwasanya Allah taala inginkan kebaikan untuk kita semua. Wa ma waffaqakum subhanahu wa ta'ala an tahdhuru taqifu bayna yadayhi fi salat subh illa annahu yurid yu'tikum min fadlihi jalla jalaluhu. Dan tatkala Allah taala memberikan taufik kita hadir salat subuh berjamaah pada pagi yang mulia ini, melainkan Allah taala ingin memberikan keridhaan daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'a'zam syai' yanzil min as-sama' ila al-ard huwa at-tawfiq. Maka hal yang terbesar yang Allah taala turunkan daripada langit ke muka bumi adalah taufik daripada Allah. Walau sajadtum 'ala al-jamr syukran lillah annakum min ahli hadhihi as-salah ma addaytum haqq syukrha. Andai kata engkau bersujud di atas bara api sekalipun untuk engkau bersyukur nikmat yang Allah taala berikan sehingga kita bisa salat subuh pada pagi ini, belum bisa menunaikan syukur tersebut. Li'annakum hadartum as-salah al-mashhudah. Karena sesungguhnya engkau menghadiri salat yang disaksikan langsung daripada Allah. Ma ma'na al-mashhudah? Apa yang dimaksud dengan disaksikan? Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, inna lillah malaikatun yata'aqabuna fikum bil-laili wan-nahar. Di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang di mana mereka saling berbolak-balik antara pagi dan malam. Fa malaikah tanzil ma'akum salat subh, tahdur ma'akum salat subh. Maka satu malaikat yang di mana dia turun daripada langit waktu subuh dan dia hadir ketika pada saat waktu subuh tersebut. Wa tastamir ma'a bani Adam ila salat al-'asr. Maka dia berterusan hadir sampai dengan menemani Bani Adam sampai salat asar. Wa tanzil malaikatul lail salatul asr. Maka kemudian bergantian turun malaikat malam ketika salat asar. Wa tas'ad malaikatul nahar. Dan naik malaikat pagi hari. Wa tastamir malaikatul asr haula ila subh. Kemudian bertahan malaikat tersebut sampai waktu subuh.
فهذه تسمى الصلاة المشهودة التي تشهدها الملائكة. Disebut dengan solat yang disaksikan karena ketika engkau solat, solatmu disaksikan oleh para malaikat. فيسألهم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة كيف وجدتم عبادي وهو أعلم بهم جل جلاله. Maka Allah Ta'ala bertanya dengan malaikat tersebut, bagaimana engkau temui hamba-hambaku walaupun Allah Ta'ala maha mengetahui. يقولون يا رب وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون. Ya Rabb, kami menemui mereka dalam keadaan mereka bersolat dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka solat. وأثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح في جماعة. Dan solat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah solat subuh berjamaah. وهي أعظم الصلوات من الصلوات الخمس. Dan solat subuh adalah solat yang paling afdal daripada semua solat 5 waktu. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي في أمان في ضمان من البلاء من الوباء من الكورونا من جميع الأوباء والأمراض. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan jaminan Allah sampai dia sore hari, maka akan terbebas dari segala bala, segala virus, segala macam para penyakit. Rasulullah la yantiq 'anil hawa, la yakdzib sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketahui Nabi Muhammad adalah makhluk yang dimana tidak akan pernah berbohong kepada kita. Wallah anna man shalla subha fi jama'ah annahu fi dhimmatillah fi dhamanillah la yakhaf min ayyi makhluq la yakhaf min ayyi bala' li'annahu madmun bi'ain 'inayatillah jalla jalaluhu. Maka demi Allah, orang yang dimana sholat subuh berjamaah, maka mereka dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah, maka mereka tidak akan takut dengan makhluk. Dan juga mereka tidak akan takut dengan bala-bala yang akan menimpa mereka. فإذا جاء مخلوق من المخلوقين الأقوياء يقول أنت في ضمانتي أنت في أمان لا يمسك أحد لا تحتاج إلى أحد أنا أعطيك كل شيء هذا مخلوق Allah yaqul anta fi dhimmati hatta tumsi. Ketika ada seorang yang kuat, yang badannya kekar, kemudian mengatakan bahwasanya tenang engkau dalam perlindunganku, maka ketika dapat perlindungan daripada manusia kita gembira, maka ini adalah perlindungan daripada Allah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ala 'azamat hadhihi as-salah wa laqad hamamtu bis-salah fatuqam wa akhruj wa ma'i jama'ah min as-sahabah بحزم من الحطب نحرد بيوت الذي لا يحضرون صلاة الصبح في جماعة. Maka disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad mengambil penting untuk hal urusan solat semisal solat ini. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada para sahabatnya, kita keluar daripada masjid kita cari rumah-rumah yang tidak hadir solat jamaah, kita bakar rumahnya. فأنتم وفقكم الله لهذه الصلاة الحمد لله على هذه النعمة ونسأله زيادة من نعمه. Maka alhamdulillah kita diberikan taufik daripada Allah sehingga kita mampu hadir salat berjamaah dalam pada pagi yang mulia ini, dan kita meminta taufik dan tambahan daripada Allah. Wa antum istaftahtum yawmukum bi salatil jamaah. Dan kalian membuka pintu hari pertama kalian dengan salat jamaah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man iftataha yawmuhu bi khair wa khatama yawmuhu bi khair tajawaz Allah ma baina dhalik min al-ma'asi. Maka disebutkan bahwasanya barang siapa yang membuka harinya dengan kebaikan dan menutup harinya dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada maksiat. Lidhalik, hadhihi as-salah al-'azimah qala fiha sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Man yaqra fi salat as-subh min al-Qur'an يتذكر معاني القرآن هذا القرآن من الشهداء لك يوم القيامة. Maka disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Al-Quran akan menjadi saksi untuk kita, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan dia membaca Al-Quran dalam sholatnya tersebut, maka Al-Quran tersebut akan menjadi saksi baginya di hari kiamat nanti. Lakin ya ahbab, كيف حال قلوبنا في هذه الصلاة التي صليناها مع الله. Akan tetapi wahai para pecinta, tanyakan pada hatimu bagaimana keadaan hatimu ketika engkau hadir salat kepada Allah. As-sahabah alaihim ridwanullah idza sallamu min as-salah qudiyat hajatuhum. Para sahabat dahulu apabila mereka selesai salat, mereka salam, maka seketika tersebut Allah Ta'ala tunaikan hajat-hajat mereka. Sayyidina Abu al-Ala al-Hadrami rak'atain jammadat al-bahr, masya 'ala al-bahr bi rak'atain.
أبو العلاء الحضرمي. Disebutkan bahwa saya Sayyidina Abu Ala Hadrami, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mampu berjalan di atas lautan. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو هريرة وبعض الصحابة لفتح الأرض ما وراء النهرين ما وراء البحرين أن يفتحوا هذه البلاد. Maka disebutkan bahwa ketika ditanya para sahabat, maka ketika dia berjalan dia akan membuka kampung yang ada di setelah lautan tersebut. فوصلوا إلى جانب البحر قالوا لا معهم طيارات ولا معهم سفن ولا شيء إلا الخيول. Maka disebutkan bahwasanya ketika sampai di tepi pantai, dilihat bahwasanya orang tersebut tidak memiliki kapal, tidak memiliki kendaraan untuk dia dinaiki di atas lautan tersebut. فقالوا مع بعضهم البعض يتكلمون كيف نحمل رسالة رسول الله إلى هؤلاء القوم الذي وراء البحر هذا. Maka disebutkan ketika mereka mendapatkan perintah untuk menyampaikan pesan Rasulullah kepada kampung yang lain, maka mereka bertanya, bagaimana cara kita sampaikan surat ini yang diperintahkan Rasulullah, kita tidak punya kendaraan. قال سيدنا أبو العلاء الحضرمي اليمني انتظروا فقام وصلى ركعتين لله. Maka datang satu sahabat Abu Ala al-Hadrami, dia bilang tunggu bentar, dia sholat 2 rakaat. وبعد الصلاة رفع يديه للسماء اللهم سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. Maka ketika selesai sholat, Abu Ala tersebut berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, ya Rabb, tundukkanlah lautan tersebut sebagaimana engkau tundukkan laut kepada Musa. فقال الصحابة قوموا قالوا إلى أين يا أبو العلاء قال نمشي على البحر قالوا أنت مجنون قال قوموا. Maka kemudian selepas sholat dia mengatakan kepada para sahabatnya, ayo bangun sekarang kita pergi. Mau kemana? Ditanya. Kita jalan di atas lautan. Kemudian para sahabat bertanya, engkau ini udah gila atau bagaimana? فقاموا ومشوا على البحر. Dan semuanya berdiri dan berjalan di atas lautan. يقول في رواية الإمام مسلم سيدنا أبو هريرة والله إني كنت أنظر إلى حافر الفرس القدم حق الفرس الخيل ما في شيء من البلل من الماء مشينا على جامد حتى وصلنا إلى هناك. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ketika kami berjalan di atas lautan tersebut, aku dapati tapak sendalku tidak basah akan air tersebut, kering sampai di tujuan. وبعد أن وصلوا إلى تلك البلاد أحرك الله الماء خلاص. Maka ketika mereka sampai di tempat bila tersebut, tempat kampung tersebut, maka air tersebut kemudian menjadi tenang. يا من صعبت عليه حاجات الدنيا تعال إلى الله أقبل على الله ركعتين تقضى حاجاتك. Wahai orang-orang yang memiliki hajat dunia, datanglah kepada Allah, salatlah 2 rakaat untuk Allah. كان صلى الله عليه وسلم إذا صابه شيء من هم الدنيا يهرع إلى الصلاة يسرع إلى الصلاة يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad SAW apabila datang kepada beliau perkara kesumpakan dunia, kegalauan dunia, maka beliau mempercepat untuk melaksanakan salat. إن الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوبكم وحاجاتكم وإذا سألتم مخلوق الله يغضب. اسألوا الله لا تسألوا مخلوق. Maka Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada hati kita yang hadir pada saat ini. Allah taala perhatian kepada hajat-hajatnya kita. Maka ketika kalian meminta kepada makhluk, Allah taala marah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. وكونوا على يقين أن الله أكرم الأكرمين الله أغنى الأغنياء جل جلاله. Maka yakinilah dalam hatimu bahwasanya Allah adalah zat yang maha mulia, zat yang maha merahmati semua makhluk. وسبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. سيدنا موسى ويروى عن سيدنا إبراهيم أنه احتاج ملح للطعام فذهب إلى الجيران يقول أعندكم ملح للطعام؟ أنزل الله جبريل قل له موسى اسألني حتى ملح الطعام اسألني حتى علف الشاه أكل الغنم حقك اسألني أنا أعطيك لماذا تسأل المخلوق. Sayyidina Musa pernah kemudian kekurangan garam di rumahnya, sehingga pergi ke rumah-rumah tetangganya untuk meminta garam, sehingga Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril mengatakan bahwasanya, wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah walaupun cuma minta garam, walaupun minta umpan daripada kambing, maka akan aku berikan, kata Allah. لا تستحي من الله اطلب الله حتى ملح الطعام. Jangan pernah malu meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah walaupun minta sebongkah garam. يا رجل في زمن سيدنا موسى ويدعو الله وهو راعي غنم في الشعاب يا رب يا رب يا رب ما في إجابة. ذهب إلى سيدنا موسى يا موسى هذا ربك أنا أكلمه ادعوه ما في فائدة. راح سيدنا موسى وكلم الله يا موسى يا رب فلان من فلان راعي الغنم هذا في ليالي وأيام يدعوك ما في إجابة.
قال يا موسى قل له يدعوني وقلبه معي لأنه يدعوني وقلبه مع الغنم. Disebutkan bahwasanya seorang pengembala kambing yang dimana dia sedang mengembala kambing, setiap hari saban malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala belum kabulkan doanya. Sehingga dia bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Wahai Musa, bagaimana saya doa kepada Tuhanmu tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Sehingga Nabi Musa bertanya kepada Allah. Allah taala menjawab, "Wahai Musa, bilang kepada pengembala kambing tersebut, aku belum mengabulkan doanya." Kenapa? Karena ketika dia berdoa, hatinya bukan untukku, tapi hatinya untuk kambingnya. Allah yafrah idza sa'alta. Allah bergembira ketika engkau meminta kepada Allah. لكن اجعل قلبك مع الدعاء أن الله يقين أن الله يسمعك. Akan tetapi jadikan hatimu ketika berdoa kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala mampu mengabulkan doamu. وإذا سألت ربك اسأله وقلبك منكسر خاضع يا رب اعطني يا رب لا تبخل علي يا رب أكرمني هو بيكرمك صبر. Maka ketika meminta kepada Allah, rendahkan hatimu, hancurkan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendahkan, hinakan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doamu. كثير من الناس يكبر الصلوات يصلي صلاة بعد صلاة نافلة بعد نافلة فرض بعد فرض ما في أثر في حياته ما في قبول في حياته لأنه يصلي لغير الله قلبه مع غير الله. Berapa banyak orang yang kemudian dia sholat 5 waktu, bolak-balik sholat kesana kemari, akan tetapi tidak memiliki bekas daripada sholat tersebut. Tidak ada pengkabulan daripada doa-doanya dalam sholat tersebut. Kenapa? Karena dia sholat bukan untuk Allah. يروى عن أحد الصالحين عليه رحمة الله ابتلاه الله في حضرموت بمرض في قدمه فالمرض هذا ينتشر مثل الجذام هذا ينتشر فقالوا لأولاده لابد أن نقطع قدمك يا أبي قال اقطعوها قالوا لا أولا لابد أن نخدر رأسك شيء من المخدرات الذي تبعد حاسية اللمس فقال وبعدين قالوا نقطعها قال وأنا أغفل عن الله قالوا نعم دقائق فقط قال لا أغفل عن الله لحظة إذا رأيتموني دخلت الصلاة افعلوا ما شئتم. Maka salah satu daripada orang soleh yang dimana dia menderita penyakit di kakinya, semacam penyakit kulit atau penyakit yang parah, sehingga dokter mengatakan ini kakinya mesti dipotong, diamputasi kakinya. Maka ketika ingin diamputasi, ayahnya mengatakan potong saja. Tapi ayah ini mesti terlebih dahulu dibius terlebih dahulu. Maka ayahnya orang soleh tersebut mengatakan, kalau aku dibius kemudian aku lupa kepada Allah, naam, maka jangan bius diriku. Tunggu aku sholat. Ketika aku sholat maka operasi diriku. فصلى الصلاة وفي التشهد الأخير مد قدمه قطعوها وكسروا العظم وقطعوا اللحم والرجل في التحيات المباركات والصلوات الطيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصتم؟ خلصنا قبيل يا أبي. والله أنا الحمد لله ما أحسست. لماذا لم تحس؟ لأن قلبي مع الله. Kemudian orang sholat tersebut dia sholat kemudian ketika tahiyat akhir, kemudian dokter mengambil kakinya, memotong kakinya, mengoperasi kakinya, menjahit kakinya. Kemudian selepas selesai salam ditanya oleh orang sholat tersebut, udah selesai operasinya? Udah dari tadi ayah. Saya tidak memikirkan, saya tidak merasakan apapun, kata orang sholat tersebut. Kenapa? Karena ketika dia sholat hatinya kepada Allah. Haula salatuhum tuharrik al-arsh. Mereka orang-orang yang dimana ketika mereka sholat, mereka goncangkan arasnya Allah. Amma salatna al-yawm ma tuharrik sya'ra min sya'arat ad-dunya. Maka sholatnya kita hari ini jangankan menggerakkan aras, menggerakkan rambut pun tidak. Sayyidina Abbad bin Bishr, ahad sahabat Nabi min ahli Badr, وهو مدفون في حضرموت عليه رحمة الله ورضوانه. هذا الرجل كلفه النبي بأن يحرس مال المسلمين. بعد أن حرس مع واحد من الصحابة يحرسوا بيت المسلمين، فقال هذا سيدنا عباد بن بشر يا صاحبي نحرس بيت المسلمين ليس على الانستغرام وليس على الفيسبوك وليس على التويتر ولا على اليوتيوب، نحرس مال المسلمين على القرآن. أنت تنام أول الليل وأنا أحرس، وفي نصف الليل أنا أنام وأنت تقوم. بوليه الله أكبر، قام يصلي. عباد بن بشر. Sayyidina Abbad bin Bishr daripada salah satu sahabat yang ikut perang Badar, yang makamnya, kuburannya dimakamkan di Hadramut di Yaman. Suatu ketika beliau mendapatkan amanah untuk menjaga hartanya orang muslimin daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengajak temannya untuk menjaga
daripada harta muslimin tersebut. Mereka saling bergantian berjaga, bergadang, bukan karena dengan sambil menengok Instagram, bukan sambil nonton YouTube, bukan sambil balas WhatsApp, akan tetapi mereka menjaga harta muslimin dengan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Abbad bin Bishr, dia ketika mendapat giliran untuk menjaga harta muslimin tersebut, dia sholat kemudian. وقام يصلي للصلاة وصاحبه نائم. Dan dia sholat, sedangkan temannya yang satu laginya tidur. فجاء جاسوس من اليهود يريد يسرق بيت المال، فرأى الرجل يصلي والرجل نائم، فأخذ السهم ورمى السهم في غير مقتل. Maka tatkala dia sedang sholat dan temannya sedang tidur, salah satu mata-mata daripada orang Yahudi melihat keadaan tersebut, kemudian menarik anak panahnya sehingga menembak daripada Sayyidina Abbad bin Bishr itu mengenai daripada tempat yang tidak membunuh. فخرج الدم. Maka keluar darah daripada sekitar bahu. ولم يتحرك الإمام هذا. Maka ini imam sahabat tersebut tidak bergerak sama sekali. هذا العظيم لم يتزعزع ولم يتحرك لأنه مع الله. Ini adalah sahabat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang tidak memberikan hatinya goyang akan sesuatu karena hatinya sedang bersama Allah. فرمى السهم الثاني في غير مقتل. Maka ditarik anak panah kedua untuk menembak di tempat yang tidak membunuh, di tempat yang lain. والسهم الثالث في غير مقتل. Dan juga dipanah lagi dengan panah yang ketiga di tempat yang belum bisa membunuh. فسال الدم حتى أيقظ الدم ذلك النائم. Maka mengalir darah segar daripada sahabat tersebut sampai darahnya mengalir ke tempat sahabatnya yang sedang tidur. فلما قام هذا الرجل وإذا سيدنا عباد بن بشر يخرج منه الدم الكثير. Maka tatkala sahabatnya bangun, dia melihat bahwasanya Sayyidina Abbad bin Bishr sedang berlumuran darah yang begitu luar biasa. فسلم سيدنا عباد بن بشر من الصلاة. Maka tatkala Sayyidina Abbad bin Bishr dia salam daripada salatnya, قال له صاحبه لما لم تخبرني أن هذا اليهودي يرميك بالسهام. sahabatnya yang tidur tadi terbangun bertanya, kenapa tidak engkau kabarkan aku bahwasanya engkau telah terpanah? قال كنت أتلذذ بالسورة الكهف في الصلاة. Sayyidina Abbad bin Bishr mengatakan bahwasanya tadi aku sedang lezat-lezatnya menikmati pembacaan surat Al-Kahfi dalam salatku. ما أحسست بالوجع أبدا. Sehingga aku tidak merasakan sakit sama sekali dalam diriku. نحن لو في قليل بس بعوض ولا نملة نحرك أنفسنا وتبطل صلاتنا بثلاث حركات متوالية والرجل الدم يخرج منه ولم يتزعزع. Berapa banyak daripada kita yang kemudian baru datang nyamuk, baru datang semut, kemudian kita sibuk menggaruk gerak 3 kali bahkan batalkan sholat, dan ini sahabat kena panah tidak bergerak. رجل من أهل اليمن كان يصلي إمام. Satu orang daripada orang Yaman sholat berjamaah. وكانوا خلفه المصلين في صلاة الصبح. Dalam sholat subuh dia di belakang orang-orang yang sholat. فقرأ آية ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ألقها يا موسى آية ألقها يا موسى فألقاها فإذا بها حية تسعى. Maka dia membaca ayat ketika dia menjadi imam, maka dia membaca ayat Nabi Musa, lemparlah wahai Musa, maka seketika tongkatmu akan menjadi ular. Al-imam fil mihrab dakhalat hayya haqiqiyah fil mihrab. Maka imam pada saat tersebut, sang imam ketika membaca ayat tersebut, masuk ular di depan mihrabnya. فالرجل يخاف من الحية والحية مقبلة عليه وهو إمام والمأمومين لا ينظرون إلى هذه لا يرون هذه الحية. Maka imam ketika sedang sholat, dia melihat ular yang siap menerkam dirinya, dia merasa ketakutan, sedangkan makmum tidak melihat ular tersebut. وهو يقرأ يعيد الآية ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وكرر الآية مرة أخرى والمأمومين يقولوا خذها ولا تخف يردون عليه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Maka imam kemudian mengulang lagi. Ketika dia lihat ular ingin menerkam dirinya, dia ingin mengingatkan makmum, dia baca lagi ulang ayat tersebut. Bahwasanya lemparlah wahai Musa, maka seketika tongkatmu akan menjadi ular. Maka para jamaah juga menjawab, ambillah ular tersebut, jangan takut. وقال لهم يقول في الصلاة ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى يقولوا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فالتفت إليهم الإمام قال خذوها أنتم أنا لا أخذها. Maka tatkala sang makmum, karena makmumnya berpikir ini imamnya lupa ayat, padahal imamnya pengen mengingatkan di depannya ada ular, sehingga membaca ayat tersebut supaya makmumnya ingat. Makmumnya sambung, ambillah ular tersebut, jangan takut.
Maka imam seketika balik belakang, kalian aja yang ngambil, saya nggak mau. لذلك هذه صلاة الناس، هذه صلاتنا في هذه الأيام، الفكر والخوف من مخلوقات الله. Maka inilah keadaan sholatnya kita zaman sekarang. Yang dimana keadaan kita kadang-kadang kekhawatiran kita lebih berat dalam sholat kita. والمسلمين اليوم يظنون أن الكورونا موجود في المسجد. السوق ما في كورونا، المطاعم، المقاهي، المول ما في كورونا، لكن في الصلاة 1 meter 1 meter. Sekarang orang-orang muslimin menganggap bahwasanya corona cuma ada di masjid. Kalau di pasar corona nggak ada, di warung kopi corona nggak ada. Jadi kalau masjid 1 meter 1 meter. والنبي يقول من دخل المسجد فهو آمن. Padahal Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia akan aman. والرجل يتكلم مع الناس في السوق في الخارج هناك ويضحك من غير كمامة، لكن دخل المسجد كمامة وين بعيد بعيد كورونا كورونا. Padahal dia ketika berbicara sama orang di pasar tanpa memakai masker, begitu sampai ke masjid pakai masker, pakai alat lengkap. أنا صليت في مساجد كثير، سواء في ميدان، سواء في باتام، سواء في جاكرتا، في أي أغلب المساجد كل أغلبهم فوارق، إلا عندكم هنا في أشياء. بارك الله فيكم، هذه نعمة كبيرة. Maka beliau mengatakan bahwasanya saya sholat di mana-mana, di Medan, di Batam, di Jakarta, semua masjid itu mempunyai jarak 1 meter 1 meter, kecuali di Aceh. Maka beliau mengatakan bahwasanya ini nikmat terbesar untuk orang Aceh. وكأنهم على يقين أن الكورونا موجود في الصلاة. هم على يقين يعتقدون أن الكورونا موجود في الصلاة. Mereka, orang-orang mereka yang kemudian memberikan jarak, mereka meyakini bahwasanya kalau mereka sholat datang corona. خرجوا جماعة في دول العرب، مجموعة 9 نفر 9 أشخاص في سيارة واحدة من غير كمامات، وهم متزاحمين في السيارة، خرجوا رحلة للنزهة، وبعدين وصلوا إلى قريب الصحراء هكذا، وأكلوا من صحن واحد، يأكلون ويضحكون. أذن المؤذن منهم يصلون، لما قاموا الصلاة تفرقوا. كورونا كورونا كورونا، الله حول ولا قوة إلا بالله. Beberapa orang di perkampungan Arab yang dimana mereka satu mobil 9 orang. Bayangin satu mobil 9 orang desak-desakan dalam mobil, kemudian mereka tanpa pakai masker, makan satu talam rame-rame, kemudian ketika datang waktu sholat, azan satu orang, ketika mau qomat, 1 meter 1 meter. هم في سيارة واحدة متزاحمين. Padahal satu mobil berdesak-desakan tanpa ada jarak. ما في كورونا. Dalam mobil nggak ada corona. وفي مكان واحد يأكلون ويضحكون. هنا لا يوجد كورونا. Makan satu talam bareng-bareng sama-sama nggak ada corona. قامت الصلاة كورونا كورونا بعيد جو 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 بعيد. Begitu azan sholat, corona jarak. هذه عقول المسلمين. Apakah ini akal-akalnya orang muslimin? يذكر سيدي الحبيب علي الجفري، وأنا شاهدت هذا المقطع في السويد في بلاد الغرب بلاد أوروبا. المسلمين يصلون في المساجد، نساء الكفار عاريات من خوفهم من الكورونا يدخلون يعملون مثل المصلين في الصلاة، يدخلون هاربين من الكورونا. فلما سألوهم أنتم مسلمين قالوا لا نحن كفار. لماذا تدخلوا بيوت الله والبيوت المسلمين، هذا مسجد المسلمين، وتصلون مثلا؟ قالوا نحن على يقين أن هذا المكان محفوظ من الكورونا، وأن هذه الصلاة الذي يصلوها الناس هي أصل الحفظ من الكورونا. الكفار يعرفون قدر المسجد قدر الصلاة، والمسلمين ما عرفوا قدر المسجد والصلاة. Disebutkan oleh Sayyidina Habib Ali Al-Jufri dalam satu videonya, dan beliau menyaksikan bahwasanya di negeri Swedia di Eropa, bahwasanya ketika para muslimin sholat dalam masjid, maka datang beberapa perempuan kafir. Perempuan kafir yang memakai pakaian yang kurang layak, mereka ikut sholat, ikut sujud, ikut gerakan sholat orangnya muslimin. Kemudian ditanya, apakah kalian orang muslim? Dia bilang, kami bukan orang muslim, kami orang kafir, orang Yahudi dan Nasara. Maka ditanya, ngapain kalian ikut sholat sama orang muslim? Mereka mengatakan, kami yakini bahwasanya masjidnya kalian bebas daripada corona, dan apa perbuatan kalian sholat ini adalah perbuatan yang bisa menjauhkan daripada penyakit corona. Maka orang kufar, orang kafir meyakini hal tersebut bisa menjauhkan daripada corona. Akan tetapi bahkan yang khawatir adalah orang-orang muslim. أنتم الأشياء كأنكم عايشين في كوكب آخر في الأرض. أنتم ليس من الأرض كأنكم، هم عايشين كأنهم في كوكب غير الأرض. احنا دخلنا نريد ندخل مسجد في ميدان، فقالوا شرط مسكر، وقلنا لا نصلي أفضل في البيت أحسن. Kata Habib, ketika beliau sholat di Medan dengan peraturan yang begitu luar biasa, ketika masuk ke Aceh seakan-akan Habib lagi berada di planet yang lain.
نريد ندخل نصلي في ميدان الصلاة يقولوا لا ممنوع ماسكر موجود وإلا لا ارجع. Mau sholat di masjid di Medan, mau masuk ditanya ada masker, kalau nggak ada masker nggak boleh sholat, nggak boleh masuk dalam masjid. لكن أنتم سبحان الله ما يوجد حتى واحد معه كمامة أنا ما شاء الله إلا واحد فقط لك. Kata Habib nyari dari tadi mana yang pakai masker, satu pun nggak ada yang pakai masker kecuali satu orang, kata Habib. لذلك كونوا على يقين ما قدر الله سيكون. Maka katakanlah dengan yakin apa yang Allah Ta'ala takdirkan maka akan terjadi. ولا يأتي كورونا والله لم يريد لك ذلك. Kalau Allah Ta'ala tidak menginginkan corona tersebut maka tidak akan terjadi. وإذا لبست الكمامات وغسلت بالصابون كل يوم وبعيد من الناس ولا تختلط بالناس والله أراد كورونا غصبا عنك بيأتيك الكورونا. Maka ketika engkau kemudian berusaha cuci tangan setiap hari, kemudian engkau pakai masker setiap hari, engkau berusaha jauh daripada orang, lockdown di rumah sendiri, ketika Allah Ta'ala menghendaki engkau kena corona, maka engkau akan kena corona. لكن جزا الله الكورونا خير الجزاء. لماذا؟ لأنه حجب النساء وحجب الرجال كذلك. Maka terima kasih kepada corona atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan atas corona, karena sekarang gara-gara corona nisa perempuan pakai cadar, laki-laki juga pakai cadar. حتى الرجال حجبهم. Sampai laki-laki juga sekarang udah sibuk pakai cadar sekarang. الذي كانوا ينكرون النقاب حر هذا تخلف هذا يجعل المرأة حرة تخرج بين الناس هي جاء الكورونا وحجب هذا الرجل هذا. Dulu orang-orang kalau ada yang pakai cadar kemudian akan dihina, kemudian diasingkan, dikucilkan. Tapi sekarang ketika datang corona, semuanya sibuk harus pakai cadar. فلذلك كونوا مع الله يكون الله معكم. كونوا مع الله يكون الله معكم. Maka oleh karena itu, jadilah engkau yang selalu bersama Allah, maka Allah Ta'ala akan menyertai dirimu. وأعطيكم فائدة من سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وبعدها نسمع إلى أسئلتكم. نعطيهم فائدة ثم نسمع للأسئلة. Kemudian beliau akan memberikan satu faedah daripada guru beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian beliau mengizinkan kalau ada yang ingin bertanya kepada beliau. إذا معكم أي سؤال لا تستحوا اسألوا. Kalau punya pertanyaan, jangan sampai malu-malu untuk bertanya. لا ينال العلم مستحي ومتكبر. Maka tidak akan dapat ilmu dua orang yang pemalu dan sombong. مفتاح العلم السؤال. Maka kunci daripada ilmu adalah pertanyaan. الفائدة قال سيدي الحبيب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في يومه لا إله إلا الله الملك الحق المبين إلا حفظه الله من كل بلاء ووسع الله له في رزقه وآنسه الله في قبره. Maka disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, barang siapa yang membaca di harinya kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dirinya daripada bala, Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya, Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan di alam kuburnya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali. 5 دقائق ما تزيد على 5 دقائق. Tidak lebih daripada 5 menit. لو قلتها أنت وزوجتك وأولادك وسع الله لك في رزقك يقين. Maka engkau baca dengan putra-putrimu, istrimu, Allah Ta'ala akan mudahkan rezekimu. حفظكم الله من البلاء ومنه الكورونا. Allah Ta'ala jaga engkau daripada bala termasuk corona. آنسك الله في قبرك قبرك يكون مليء بالنور. Maka Allah Ta'ala memberikan kenikmatan engkau dalam kuburmu dengan cahaya. لا إله إلا الله الملك الحق Mubin. baca لا إله إلا الله Baca. الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أنتم baca lagi. لا إله إلا الله الملك الحق 100 مرة 100 kali setiap hari إما قبل الظهر أو بعد الظهر 6 sebelum ظهر 6 لا ظهر boleh فهم. طيب يوجد سؤال؟ terjemah خلاص Fas Melayu ha? Ada yang mau nanya? Silahkan. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Aceh juga boleh. Nanti saya terjemahkan. bahasa Arab. Ada yang mau bertanya? Man yaftah al-bab? Siapa yang pengen ngebuka pintu kebaikan hari ini? Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Semoga Habib Syekh selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Mungkin satu pertanyaan Habib Fahmi kepada Syekh, adakah mendapat fahala ataupun fadilah jamaah ketika mengikuti mazhab WHO, salat 1 meter berjamaah? Terima kasih Habib Syekh. إن تيقن الضرر يقين أن الكورونا موجود لك فضيلة الجماعة، لكن لا توجد كورونا، فالتفرق بين الصفين أكثر من شبر ليس له فضيلة الجماعة. Kalau umpama diyakini bahwasanya corona memang betul-betul ada, maka sholat berjarak tersebut akan mendapatkan fadilah sholat jamaah. Akan tetapi sekarang kita tidak temui apa itu namanya corona, maka ketika melebarkan jarak walaupun cuma sejengkal, maka akan hilang daripada sholat fadilah jamaah. Ada lagi? Ibu-ibu barangkali? Ibu-ibu. Kalau nggak ada yang nanya, kata Habib, Habib yang nanya, Syekh yang nanya sama antum. Antum harus bisa jawab. Ada lagi? Ibu-ibu boleh, ibu-ibu. Boleh, ibu-ibu. Boleh nanya, boleh. Ibu-ibu boleh nanya, Bu. لا يوجد؟ خلاص علماء ما شاء الله. سعداء ما شاء الله، الحمد لله. يلا نسأل الله لنا ولكم كمال البركة إن شاء الله، آمين. كمال السعادة وكمال الحفظ آمين. والحراسة. آمين. لا تنسوا لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم. Nah, beliau mendoakan tadi dengan doa yang begitu mulia, dan beliau juga mengingatkan jangan sampai lupa untuk membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari. ونسأل الله لنا ولكم كمال البركة إن شاء الله وكمال السعادة، جعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين يستمعون ويهدون أحسنه. اقبلنا على ما فينا يصلح قلوبنا وقوالنا، بارك لنا في هذا الوقت، في هذه الساعة وفي هذا الوقت المبارك، اجعلها من أسباب الرزق لنا ولكم ظاهر وباطن في خير وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.